نہیں یل میون نبی بنیو مہراز اللہ ون میں سازو یل میون نبی آس خدیجہ سن بنیومت مہراز پتہ آس درومت مکچن تمن بازارو مز تمن مکچن گلین مز تم ساتن چھنا مہراز لاگن نو لباس لاگن چھا یہ تو وشون کاتی جوان یل تیوس تنی خاصر تیوس پیور پرین تو یاد پرائی تو یاد مینس نبیس پہ مول تو یاد موج تو یاد دبن تاجدارن یس تیم سادہ لباس لوگ سو لباس توس انمود پنس رقمس حضرت ابو بکر صدیق یس نبی اس مہراز ویزن ڈرس اس لاگن امس تاجدار اس پیار خدیجت الکبرا سید ون میں سازو جنگ بدر کریو یاد مینو تیلور گیو جوانو جنگ بدر گو تتیا اس قائد گرفتار کرن کوئی جائے واریا مگر تمو مزیس عجیب زقائد عجیب سمید آنکھ چو پیتر تیمیس وانن عباس بیاک چو زابطر تیمیس وانن ابولاس آنکھ چو پیتر یہ تی امت نبی اس خلاف لڑنی بیاک چو زامتر یہ تی امت اللہ فرماون یل ون یم گرفتار آئی کرنا تم مدینہ سائی واتناون مین نبین فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دبن مینو یارو یمن قیدین ونیو دبک یس مال کری پیش تو سو گس رہاو فدی کری پنن پیش سو کیا گس دبن عباس اس مالدار پیتر ام کر مال پیش تی کیا گو ایت کو شوئی زامد اللہ زامد اپر جو ہے ربا مگر اس دین اس اسلام تاجدار شدہ پر مال والو پراپرٹی والو مال کر وہ پیش یوسیس کری سوسو کیا تراؤن ساتراؤن یل عباسن کر مال پیش گو یل دبن یوسی وین ابولاس چو ام سوز وین شش کا سوزن شش ام سوز وین مکس من شش پین گروائی نبی سوز کوڑ حضرت زینبس رضی اللہ تعالیٰ ناس دبن زینب ید گئی واریا رہا مال دیتوک پھون موس شش مال دیتوک تم گئی رہا زینب آئیتی چھویا کیا مال آئیتی چھویا کیا مال سکر جمع سسوز یوڑ تاکہ بکیا گس زینبس واز نبی سن کوڑی شش دبن یام شش واز ام ترو پتھر دس اللہ اکبر خاندار چسنا باند چسا دبن ام ترو پنن دس پتھر ہوڑت سمراول چیز تم کرن ایت مز جمع ایتی کڑن یم ہائٹ مزہار کوڑ مالیو علم ہار کر یہ سوئی ہار یس رخصت ویزت جائی حضرت خدیجت الکبرا یس نے دس مزرق سدی دبنس کوڑے میان طرف چوئی ہوئی کوڑے میان طرف چوئی ہار ام کر یہ ہار تراون دسس من دبن ام پس سوزن وین بیدی رٹ بین سرداج کر پیش دنیا رگس رہا فرماون یل وین ابولاسس نشیو سامان وون ام تل وین یہ ہوئی یت مز یہ کھنڈت چو سامان یہ تلن تو یہ تروہن تاجدارن برون کن تاجدارن تروہن نظر تو چشموں ات ددرائیوش تاجدارن تروہن نظر دبن ددرائیو نبی ود نبی تروش صحابہ لوگ ودن صحابہ لوگ ودن ہوئی ود میان نبی ودت کیز سے کیز تروت اوش دبن کی ناو میان پیواز خدیجہ یاد تم کو تہ کرمت میان موجوب تم کو تہ کرمت میان موجوب میان پیواز پرین گرواجن یاد آقا کم سید دبن میانو یارو میان پریزناو پن گرواجنی ہزار یہ کہتے آئی اللہ حتا میانو صحابہ
دیانت دار امانت دار پزیور سہ گھر قافلس ست اگر قافلس تو فائدہ ملو اصل دپن یہ بہ باقین موزورن چھس دِوان تم کھت دگنہ دم تمس موزوری تم کھت دگنہ بھیجو سبحان اللہ آتی کائی ون واپس آئی نا تاجدار ابی طالبس اتی ون پنس برادرس ابی طالبس دپن ابی طالب یا گو یا سجی خدیجہ گئی تیار کرو ون سہ پنن بتیج تیار ون چھ امس گژھن کام کرنہِ ون چھ امس گژھن موزوری کرنہِ کرُن تیار گو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گو تیار درائے سبحان اللہ ام ساتن قافلہ چھ نیرُن ام ساتن چھ سارنٕے ملازمن واتُن چھُنہ تاجدارس تہ چھ نیرُن سبحان اللہ ون ییٚلہِ قافلہ درٛاو میانیو جوانو میانیو بزرگو ییٚلہِ ون قافلہ درٛاو مکہ منٛز سبحان اللہ خدیجۃ الکبریٰ سُنٛد قافلہ درٛاو دپن ساری گئی جمع ییٚمِس اتھ قافلس سۭتۍ نیرُن چھُ مگر کٲنٛسہِ چھِ بوے سۭتۍ کٲنٛسہِ چھِ موج سۭتۍ کٲنٛسہِ چھِ بیٚنہِ سۭتۍ کٲنٛسہِ چھُ بدل کانٛہہ سۭتۍ یم چھِ آمٕتۍ رۄخصت کرنہِ یمن پننٮ۪ن یمن قافلس سۭتۍ سوز تاجدارس ما چھُ مول آز یا مول تہٕ دِیا رۄخصت تاجدارس ما چھُ موج آز یا موج تہٕ دِیا رۄخصت تاجدارس ما چھُ یہِ بٕڑِ بب آز یا سُہ کیٛاہ دِیا سُہ ما چھُ آز چھُ چچا جان اللہ فرماون ییٚلہِ سٲری درٛایہِ حضرت خدیجہ ونن میسرہ یہ اوس قافلس زیُٹھ دوٚپُن میسرو یادا تٲزِ وۄنۍ آو یہِ محمد أمِس ہا چھُ نیرُن سٲنِس قافلس سۭتۍ یہِ تٲزِ یاد یہِ کَرِ ییٚتٮ۪ن اوٗنٹس لاکمہِ تھپھ کٔمِس یہِ کَرِ لاکمہِ تھپھ اللہ پتہٕ کیٛاہ حظ کرو دوٚپُن ییٚلہِ وۄنۍ پتہٕ گامہٕ نٮ۪بر نیٖرِو ییٚلہِ وۄنۍ شہرٕ نٮ۪بر نیٖرِو اہن سا اَسہِ کیٛاہ پتہٕ کرُن دوٚپُن پتہٕ نا کرنٲیزٮ۪ن لاکمہِ تھپھ پتہٕ کھٲلزٮ۪ن اوٗنٹس پٮ۪ٹھ سُے تہٕ لاکمہِ کٔرزِ پانے تھپھ میسرو یاد ٲسۍ یاد ییٚلہِ وۄنۍ گامہٕ نٮ۪بر نیرکھ ییٚلہِ وۄنۍ شہرٕ نٮ۪بر نیرکھ پتہٕ کیٛاہ کرُن مےٚ خدیجہ دوٚپُن یہِ ترٛاو یہِ کٔڑزِ اوٗنٹس پانہٕ کٔرزِ لاکمہِ تھپھ کٕہٕنۍ پرواے چھُنہٕ اڑٮ۪ن دِوان بٲے رۄخصت بیٚنہِ رۄخصت گرواجنہِ رۄخصت ماجہِ رۄخصت جاو ییٚمِس ما کٕہٕنۍ أمِس چھُیی نہٕ کانٛہہ أمِس چھُ پیٚتٕر ابی طالب أمۍ کٔرٕس اتھس تھپھ اللہ اکبر دپان تاجدارن کر اوٗنٹس لاکمہِ تھپھ نیرُن چھُنہٕ آز موزوٗرۍ تاجدارن کٔر لاکمہِ تھپھ ووٚن مےٚ سا تِمن دستہِ مُبارکن پنُن زو ییٚلہِ لاکمہِ کٔرٕن تھپھ دپان تاجدارس ژوٚل اوشبُک نیٖرِتھ میٲنِس تاجدارس اوشبُک ژوٚلُس نیٖرِتھ دپان واے مولے آسٮ۪م موجے آسٮ۪م تاجدار چھُ بے اختیار ودن مولے آسٮ۪م آز دپان دپیم نیرٕ گوٚبرو ماجہِ کتہِ گژھِ ہا برداش ییٚلہِ بہٕ لاکمہِ کران تھپھ تٔمِس میانہِ ماجہِ کتہِ گژھِ ہا برداش دپان یۄس وۄنۍ اتٮ۪ن آتِکا چھُ أمِس ژٔجہِ ودن کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ یہِ چھِ ابی طالبس بیٚنہِ چھس نا دپان کرٛٮ۪کھ ژٔجِس نیٖرِتھ دوٚپُن واے آزے مول آسٮ۪س رۄخصتا دِیا خانہٕ مٲلِس آزے موج آسٮ۪س یہِ کریا رۄخصت پننِس خانہٕ مٲلِس آزے کم از کم بٕڑِ ببٕے آسہِ ہا آز وٕچھان ییٚمِس یتیٖمس آز درٛاو یہِ موزوٗرۍ
آز دراو یہ مزدوری کرنے سبحان اللہ دبن تاجدار چھو ایک طرف ودن ابی طالب پک برو ایتی شمینس نبیس یت پیشان مبارکس دیون بوس پاک چوس اوشوات راون گبرو صب کر ودن نیر ودن ماہیا تسلح دیون ابی طالب سبحان اللہ ملائکو مزوت ہنگو دبن بار خدایو عظمت والی خدایو یہ سے پیغمبر چود بنومت یمی سے ختم نبوت تاج چی لاغن سردار چود بنومت سوی دراواز موضوع لاغ میں تھاف کرد پروردگار چکوانن انی اعلم ما لا تعلمون یہ بشو زانن تحکیون توہی زانیت یہ بشو زانن کہیں پروائی شروع دیوس نیار یہ کس وانا اللہ دیوس نیار نے کہیں پروائی شروع فرماون امپت یلون درائی وقصد گیسد ابی طالبان کور ٹیکس بوس امپت دپن کافل والو یہ مسلاو چھو آزدان کنی زن سفر کرنا سعادت یہ نادراو کنی زن زا یہ نادراو کنی زن زا امسا کرزو آزرش امسا تھزو نظر ابی طالبس کیا پتاس امسا اس رش کرنا خاطر خدایان سوز بید ملک امس ناو چھو عادت آزاو چھوس گوڑنک لڑ سفر کرن کنی زن یا امسا تیجو رش سبحان اللہ دپن ونیل قافل دراو مائی سرا چھو آڈر بت کھڑ زن کت پیٹ موٹرس پان ریڈزس لاکم سبحان اللہ دپن قافل گو پکر 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 ابھی بچہ تھا یہ تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم دپن پکر پکر وید حدود مصر اندر مصر کس حدود اندر مصر کس حدود جگہ چھنا مثلا اگر تیل ون چیز یوان اسلام آباد کس حدود چھنا یہ تھا کہ وہ مصر کس حدود اتن ترو یمو پڑاو کی جائے کیا ترو مصر خیال تھے جو پڑاو ترو حضور علیہ السلام اس بچ تھکاوٹ آیا تحجدار دراو پائی دل پکن 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 ام ترو اکس کلس تل کنی آرام دون تان یوتان پڑاوش یوتان اس نیارو تو تان تراو یاو تاجدار ترو آرام تاماو پر گرجا گر مزاق رائی ونید دبنے ور کافل والر حتی کافل والر یہ بچہ کون ہے یہ بچہ کون ہے دبن کیا ہے جائے سیدن حضور کرنے مسائل تھکاوٹ ہم درو بناسیو تا موجو ونن میں آچو پنجن کتابن مز پڑھمت ید کلستال شنگ سوئی یس آس نبی آخر الزمان ید کلستال شنگ ہتو یہ ون تو یہ کہتیو یہ کو تو انو یور اتنا چھو آز تائیں نہ اتل شنگمت کا نہ اتل بیوٹمت کا میں آچو کتابن مز پڑھمت اتل کن بھی سوئی اس پیغمبر آخر زمان ہے امپت گو یوہی رہی ایت وشن سارے علامت امس بچس مز موجود دپن واہ میں کوزا خوش قسمتی نسو عمر مکلی نسو عمر سوری مگر میں کوزا خوش قسمتی تویتی میلوم یا نبی اللہ آز میلیم تو امسون دیدار یہ چھو کرن سو فرماون آیتی کلمہ پڑھت آگے نکل گیا یہ وید مصرس کوت وید مصرس یہ لیے من قافل والا لجنا پتا یہ شنو عام بچے یہ شو وقتک نبی یہ مدو وائی اشت تمز خدیجان زیواری امس گوس نوان ازاواتن کن طرف امس گوس نوان تکلیفاتو یم چھ زبردست راش کر دوک اس گسن نوان شام وغیرہ کون اس کو نوان مصر چھ منڈی مزی اس نے رہی تھی پیٹ اللہ مگر مصر کی بازرو یہ بازار تو کوتا شان وول گڑا اور یوسف علیہ السلام کات بازرس
گڑاو یوسف علیہ السلام یماو تاجر بنت یماو یوسف علیہ السلام تاجر بنت دبیو نانا یوس آمت مالی تجارت بنت یل کناو یوسف علیہ السلام در بازاری مصر در بازاری سبحان اللہ مصرک یہ بازار تو کیا بازار یوسف آور یہ بناور مصرک بادشاہ یوسف آور یہ بناور مصرک بادشاہ نبی آخر الزمان آور امیز دسن بشارت سشک نبی خدای سن ٹوٹ نبی حضرت محمد رسول اللہ ہو بنیو وزیر مصر یہ بنیو پیغمبر جناب محمد رسول اللہ بازار کس ہوس کونئی دبی ہوس یوسف علیہ السلام یوس جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یل ون مصرس مزانا مال کرنا دبن ساری شیون یل یوسف آو کرنا ایتی آئی بڑا موش ہے نا سا کیا ہیتا ہے ستر کون بڑا موش ایسے چھینا پتا ایتی سنوال ایتی بڑی بڑی ربی وال ایتی بڑی بڑی پراپرٹی وال ایتی بڑی بڑی مال وال چھینا پتا سایک ستر کونیت دون مجھے پتا ہے میں جانتی ہوں بچہ زانن بحقن ہیت کیا مگر یوسف سیدن خریدار مزیم کم از کم ہن بیم تویتی مجرا دبن اوڑ وچن یوسف سن حسن وچن سی من دوری مگر آزیل نبی چو مصر کس بازر از مز مال کنیامد مصرک آخک جوان چنیرن دبن اس کیا مال اس کرن مالک مالک کیتی اس کیوں کرن مالس مالک مالک کت امس مکلیو مال جلدی مکلیو نا اکشا بجے امس مکلیو ون مال جلدی فرماون یل ون واپس لوگو نیارون میسرا کرن تیار دبن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کام کیا دبن کام کر سنیر برونٹی پام یہ تھول سوار پر خدیجہ دی لیٹر دبس باقیو وریو کھوت آواز نفذ زیاد آزیاد دراو تاجدار وود مقدس خدیجہ چی انتظار سیلیت دبن یاو تاجدار وود تاجدار کر خط پیش یوس میلیو نفذاد تاجدار خدیجہ برکت واجن کا دھند بنائے محمد یہ سوائر پر سوار چک نیر یہ گئی میں نے طرف توف یہ گئی توف خوش خبری دنس یہ حساو مال ازواریا نفع یہ گوئی چی رقم تو دیتنس خوشحالی گیس صداقت اسمن چھویون مان خدیجہ چیل وچن اند سید گئی برکت نوران بخوش امبروٹ ایسن خواب دواریا وچمید سو گیس زیادہ وضاحت فرماون امپتنین ویس بلائی دبن ویسے تلی مین طرف نتنک ہوگ پیغام تیمز تاجدار کمیس دبن سوچ دیانتار دبن سوچ صداقتار میون توی پیغام دبن کمیوک دبن نکوک پیغام امی سے آئی بڑی بڑی پیغامیت امی ٹھوکر آئی مگر اوڑی دبن یتو نکوک پیغام آئی ایزی ویسی وون پکناون کات تاجدارس نشواز کات دبن نکا کر کات دبن بکرن پان مش پیتر سیدن مشہور کرن دبن چچا پیغام یومت نکو کرا پیغام یومت دبن مالی حالت مجھتی مالی حالت مجھتی ولکیاں شن پروائی مالی رشتہ آیو واریا رود امی ساتن آو یاری غار سیدنا صدیق اکبر یوسن پتہ یوت یار کیا یوس اعلان نبوت پتن مینس نبی سن یار ادبر محمد حتاز نکار مکر خدیجہ سوز پیغام اس پجن نکار کرن یہ خرچی لگی تلاگ بپان ہے
یہ کس ونان بوز بوز ابو بکر کو شان واجن ہستی دنیاس خرچی لگی سا خرچی لاگ بپانے اتنا ہی نہیں یل میون نبی بنیو مہراز اللہ وند میں سازو یل میون نبی آس خدیجہ سن بنیومد مہراز پتہ اس درومد مکچن تمن بازارو مز تمن مکشن گلین مز تم ساتن چھنا مہراز لاگن نو لباس لاگن چھا یہ تو وشور کاتی جوان یل تیوست نخاسر تیوست پیور پرند یاد پرائد یاد مینس نبیس پہ مولت یاد موجت یاد دبن تاجدارن یس تیم ساتن لباس لوگ سو لباس توس انمود پنس رقمس حضرت ابو بکر صدیق یس نبی اس مہراز ویزن ڈرسوس لاگن امس تاجدار سوس پیار خدیجت الکبرا سید وند میں سازو جنگ بدر کریو یاد مینو تیل ورگیو جوانو جنگ بدر گو تاجائی زکاید گرفتار کرن کوئی جائے واریا مگر تمو مزیس عجیب زکاید عجیب زکید کمو مز زکید مز گرفتار یہ مز زبردست خاص ایک طرف ہے کس کوئی ہے بھاریا گرفتار کر مگر سبحان اللہ یم زکید آخشو حضرت عباس کس حضرت عباس یہ عباس کس یہ اس نبی علیہ السلام اس پیتا کیا ہوس پیتر سبحان اللہ بیاخ ہوس ابلاس یوس نبی زامتر داماد زامتر امسی طرح فکر داماد یم ذکر عجیب وشو کیا تاجو وشو جنگ بدرس مز جب لڑن آمید آنکھ چو پیتر تیمیس وانن عباس بیاخ چو زامتر تیمیس وانن ابلاس آگ جو پیتر یہ تے امت نبی اس خلاف لڑنی بیاک جو زامتر یہ تے امت اللہ یہ تے امت نبی اس خلاف لڑنی سبحان اللہ لڑائی کیا ہے مالچ نا پراپرٹی ہے نا جائیدات ہے نا لڑائی اس لا الہ الا اللہ عقید اس لڑائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی اس نا پراپرٹی لڑائی یمائی سکود کرن گرفتار آخ واجہ پیتر بیاک کیا واجہ فرماون یلی ون یم گرفتار آئی کرن تم مدینہ سائی واتناون مین نبین فرمو صلی اللہ علیہ وسلم دبن مینو یارو یمن قیدین ونیو دبک یس مال کری پیش تو سگا سریحاو فیدی کری پانون پیش کیا گیس دبن عباس اس مالدار پیتر ام کر مال پیش تی کیا گو ایت کو شوئی زامتر اللہ زامتر اپو جو ہے ربا مگر اس دین اس اسلام تاجدار شدہ پر مال والو پراپرٹی والو مال کر وہ پیش یوسیس کری سسو کیا تراؤن ساتراؤن یل عباسن کر مال پیش گو یل دبن یسی وین ابولاس چو ام سوز وین شش کا سوزن شش ام سوز وین مکس من شش پین گروائن نبی سوز کوڑ حضرت زینبس رضی اللہ تعالیٰ ناس دبن زینب ید گئی واریا رہا مال دیتو پھون موس شش مال دیتو تم گئی رہا زینب آئیتی چھویا کیا مال آئیتی چھویا کیا مال سکر جمع سسوز یوڑ تاکہ بکیا گس زینب از نبی سن کوڑی شش دبن یام شش واز ام ترو پتھر دس اللہ اکبر خاندار چسنا باند چسا دبن ام ترو پانون دس پتھر ہوڑت سمراول چیز تم کرن ایت مز جمع ایتی کڑن یم ہائٹ مزہار کوڑ مالیو علم ہار کر یہ سوئی ہار یس رخصت ویزت جائی حضرت خدیجت الکبرا
یہ دسمز رخصتی دپنس کوڑے میانہ طرف یہ کوڑے میانہ طرف یہ ہار ام کڑ یہ ہار ترون دسس من دپن ام پت سوزن ون بید رٹ بان سرداج کر پیش دنیا گس رہا فرماون یل ون ابوالعاصس نش سامان ووت ام تل ون یہ یت مز یہ کھنڈت سامان یہ تلن تو یہ ترون تاجدار برون کن تاجدارن ترون نظر تو چشمو وت ددرایوش تاجدارن ترون نظر دپن ددرائی ودن نبی ود نبی تروش صحابہ لوگ ودن صحابہ لوگ ودن ہوئی ود میان نبی ودت کیز سے کیز تروت اوش دپن کہین ناو میا پی واز خدیجہ یاد تم کوتاہ کرمت میان موجوب تم کوتاہ کرمت میان موجوب میا پی واز پنن گر واجن یاد آقا کم سید دپن میانو یارو میا پریزنو پن گر واجنی ہنز ہار یہ کہتے آئے اللہ حتی میانو صحابو میا پیو خدیجہ یاد میا پریزنو تم سزار تا جو پتہ یل میں کوڑی کر خاندر یل پترائی میان گر واجنو کڑ ہار الہار کرن پت کرن پنی کوڑی آلو دبر کوڑی یای تیزی میون یاداش کوڑی یای نیزی مین طرف کوڑی یادسم تم سادن پنی ماش دیتنس دبر پت دیتنس گفت خدیجہ ماش کوڑ چھیاد مینو صحبو باسیو ون توہی ونن کریوا ون مہربانی اگر توی مشور دیو باسوزا یہ خار پنی کوڑی واپس اگر ون دیو تای ون کس اجازت یا شکوم کرن مشورن بادما کوڑی واپس بادمان کوڑی واپس حضرت یہ مز کیا کرو دبن اسیا چھیک منظور قبول تو سوجو کوڑی واپس دبن مگر یہ مز ہمو پھدی کمس بلاس ہمو آنسا کیا دبن امیش 10 بچ پرناوین کچ ام بدل 10 بچ پرناوین ام بدل ہموس پہ فدی مگر میانی کوڑی سوزیو واپس یل تاجدارن کر سوال دبنس ابلاس نیر کوئنا پروائی ساگو غریہا مگر یا کرز کام یادیز میانی کوڑی یل گروائی تک میا سوزین سزینب کوڑ مدینس ملاقاتس کوڑ مانا در فکر یہ تاجدار راشد بانگ چھ اعلان یہ گس اولا نہیں گاسن مگر تم ساتن چھن ٹائم آسن تم ساتھ جو زوال ٹائم چھنے اے موجب کرس گوڑ پڑا شروع کیا اس بات چھنی ون بیان کرنس تیور ٹائم کے خدیجۃ الکبریٰ سن موضوع چھو تیور زور چھو تقریباً 2 پیٹ اللہ رب العزت کرن سیر نیوالا مال تو ایت کرنو خدای قبول بوزن ایست کرن وانن قبول خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون یلون نبی درہ ماراز بنت دراؤنا نبی درہ ماراز بنت سوری مال کورا خدیجان قربان کرنا یہ چوا تو اے گو بور یہ چوا صلی اللہ علیکہ یا رسول خدیجہ ملیحس چانی گدائے نتیس کوچ دنیا دار نبی یا رسول
مسجد شریف تجو پتہ یہ زیر تعمیر ات بھرپور مدد کرنے کوشش کر انشاءاللہ رحمان آج رحمت ریت مغفرت ریت پروردگار عالمین بوزن سون دن تھین قبول یت کرو دل سان محبت سان انشاءاللہ رحمان مدد مزید گھن انشاءاللہ ونچ کیا مینار پارے تمن تہ گھس کام مزید بنی شاندار انشاءاللہ رحمان مرکز رب العالمین تھینو تہ سلامت است سلامت بھرپور مدد کرو ساری انشاءاللہ رحمان صلی اللہ علیہ یا تاجدار فرماون صلی اللہ علیہ وسلم پنی زمان بہترین خاتون مزس بہتر خاتون ساس حضرت مریم میانی امت مز افضل خاتون ساس حضرت خدیجت رضی اللہ تعالی عنہا اکی دعائی خدیجت الکبرى رضی اللہ تعالی عنہ یا پکن تاجدار اسکن پکن پکن آو عطا جبریل الى النبی فقال یا رسول اللہ خدیجہ درائی ایک دو تاجدارس دبیو باتیت درائی کیا ہے باتیت ایسنا سائن ماجبی نہیں نیارو ان خاندار ایسا کنجے زمینداری کرن نیاند دیوان یا باقی چیز کرن تیم ایسنا داجی مستلن سے بات ہے ایسنا خدیجہ درائی ایک دو باتیت شان وشو خدیجہ کی شان وشو خدیجہ درائی ایک دو خوراکت کھن چنوک سامان تاجدار اسکر فرماور خدیجہ چون پاکنے خدایان سوز ملائکن سردار سیدنا جبریل در خدمت محمد یا ربی صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ دبن ملائکن سردار شو عرض کرن دبن یا رسول اللہ حاضی خدیجت قد عدت معها اناء فیہ ادام و تعامون دبن آقا اوڑ چی پکن خدیجہ یہ کس وانا دبن آقا اوڑ چی پکن خدیجہ تیمی ساچو تی پتالون تیمی آچو پان تلمت تد مزا چو پت تد مزا سون مگر کوئی دی باپت چاہنی باپت آقا سوچے یکڑی پکن ادو وینی دبن محبوب فقرہو علیہ السلام من ربیہ یہ روایتین دیوزیس خدایان سوزی سلام یکس خدیجہ سوائن روحانی گوڑی چوئی یوتوی وانی یوتوی کسی خدیجہ یلی وانی یوہر وادی خدیجہ تیمیس ویزی سلام چی سوزر مالک الملک خدای یعنی محبوب یلی وانی خدایان سوزن سلام یعنی محبوب تیمیس ویزی جبریل انت سوزی سلام کیم جبریل انت سوزی امیس امت جماج سلام فرماون یلی وین خدیجہ آئی بات تھاون پتر ام پچوز دبن میون نبی دبن خدیجہ چے کیا شان دزمز خدایان تیم خدایان سوزنے سلام بھی سوزی جبریل ان سلام دبن میانی نبی خدای شپانی سلام دیز میں جواب دے دبن سجو پانی سلام یعنی محبوب سجو سلام مگر جبریل از ونن دبن تیمست بینن سلام آقا تیمست بینن سلام ہمی سوز ملائکن ہن سردارند سلام خاص کر سوز اس کے سلام پروردگار سوید سوید ونس دبنی سوا باشر بی بایتر فی الجنہ آقا وجلی یور امیز دیزی یتی چندش بشارت کمیش یہ کیا اس کر باتیت آئے آگ سوزی السلام بی دوبلیس بی دیزیس چندش دیوزیس مین
قصب لا صحب فی ولا نصب دوپنس تجھ نہ شورا وورا کہین ڈسٹرب خدیجہ ژے بشارت کمچ جنتش سبحان اللہ جنتش بشارت یمس خدائے سوز سلام تم سن شان کیا تم سن شان کیا سوئی شان واجن خاتون از بائی آموز جناب محمد اور مکہ رئیس خاتون سوری کرن قربان در رضای حضرت اللہ حوال کرن جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار بوزن اتھائین سون پڑھن قبول اصلی اس بیان کرن سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سن وصال کمی شان درائے سبحان اللہ یل شان دس پر میون نبی آؤس خدیجان دوبس دبنس میدیس معافی بنیارے ہوئی اسی وی نیرون بہرحال ٹائم چھواریا کم اللہ تبارک و تعالیٰ کرن سونی پڑھن پنی بارگاہ مز قبول خدیجان ملحظ چانی گدائی ندیاس کاز دنیا دار نبی یول